February ni sumni pakhat kumsang ni le sumni panhi dei to kham puti bisiral ven sunga tuna kan MLA nita advisor chief minister on ni chota hianin awala ti han post ro siam to a subsisting contract pulal kan lian aside o Mizoram Legislative Assembly a speaker kan ngai zol kong lai meka nuaiza afang pano e pu na voice record ngai thak hian kamro la phena contractor le ser nei tu hi kan khriat chua kan speaker le anni chunga dan lekko ani lo chuan kan gama sual kan gam lo tina ani ang tin alo post dei to a ti chuanin tutanga kum mai ngama zat aliam tak nu chuan kumli don vela aliam tak nu chuan breaking news kan mutarup maya kho thleng news ate tin peng warna page le zalen news ya te pon ti chuak mai te Facebook khami news page a khan kan ti chuak de chuai maya kan chiang he lai hina sir ding na mai na he athoji ko mama ko chutian hemi thala ka telang mai ngai ti khan lo ngai thataula Mizoram Sarkar kan pulal kan lian Sailo la ka prosecution song sana ti chuak chumiam je chu Mizoram Sarkar kan pulal kan lian Sailo chui phalna a thila ti sual nge yem ti wa chui phalna kha ape chuak ta ti ni chu khozol atanga ngai zol pan na kong pui siam na Eirukna a om nia sei chung changa amo photo pu assembly speaker hlui pulal kan lian Sailo chu Mizoram Sarkar kan SCB ne na Thubuai siam sak phalna prosecution sanction ape kumin April somni pathuma vigilance secretary Dr. YLN wadi an hriatirna ti chua dalan ani danin pulal kan lian Sailo hian tui chang bill to MLA ni lain khozol tonga ngai zol pan na kong pui flexible pavement manga siam tuwa athunei na mangin na hi pe a hen na thona tan hian cheng nuai sumruk panga apuk thu le apung nen cheng nuai zarol angai thua soya hemi nu hian contractor pikolen la sang pui le subcontractor pi romon pui zadeng ne na tongin cheng nuai sum kwa pasari singret le sanga adong nia soi ani Thubuai chui tu SCB pulal kan lian Sailo laka Thubuai ziadu phalna an dil chu vigilance department in uluk taka azir chian nuwa pulal kan lian Sailo chu thil dik lova in nam noi nge nia alana wangin alaka Thubuai ziadu phalna hi ati chuak ta ni ron ti ani fin fiana phei chu engwak om lem lova anti me teng hei ka soi ka tong ka madik lo me thia ren lel om ni wang khan chui chian zui hangai ta chu wang chon chui chian zui phalna kha ron tu la hen Mizoram Sarkar khanin an peta tengok Mizoram Sarkar kan nanti ta oh kha ni ya pikolini tivel mo engom lai khan voice record la em ha kami voice record ha play le kha pa tum to chong wa kan ngai thadeu thup pa kan ngai thalo di pon ya pun da ngai thak tu om nol tho nga kan sidana chung kan da thang lo nga nuai za fang pa no e chung chang kha hei tun ma kha chuan politician thei man thei lo eng anga mi na pu chian na chiang po ma se man ve thei lo wang kan ngai hun na liam sana ti khan kan thei ke zuya politician thei chu pu chia dan tok na sa a tak tak man tak ponom hle lo wati hi ngai dan hi alo om thina ni chu wang chuanin khami kha tun tu ma hianin a re chodo nem hei kan politician te an ron hotel na me a training kha eganin kha bel te mo Anticipatory bel te lo la boka tiang khanin tun Sarkar hianin an han man la chawa tun man lo ve thin khani boka chu wang chuanin enge ziom don nan be khwelova ti kha chuanin thukal lai pani ta the sky walk le ro pui chung chang kha I nakina kan lat ngai ban zui tu thukal lai khom ta tu na hianin ngai zo kho zol tu atanga ngai zol kong pan na nuai zo fang pano e chung chang vel kha tun tu ma hianin hei nakina ngai ban zui tu ha a thei don ta ni chu wang chuanin angai nam chho bio don ti kha hemi bi ka chung kan kha thu kan kha lo kan pot chat lo nge ma ko chulo thiam velel thei tho boka mo ha kha chu a top khai khom na kan langai event zerang chu khozol atanga ngai zol pan na kong siam na Eirukna a om nia soi chung changa amo phrutu pu assembly speaker hlui pulal Rinliana Sailo chu Mizoram Sarkar in SCB ne na Thubuai siam sak phalna prosecution sanction ape khozol atanga ngai zol pan na kong pui siam na thil dik lo om nia soi chung changa hian West Elngur Sailo wa Sailo chuan kumsang ni somni patni khan SCB a FIR theluta hei SCB in an chui zuina thil dik lo om nia alana wangin pulal Rinliana Sailo la ka Thubuai zialu phalna le charge sheet thelu phalna chu Mizoram Sarkar an dilangin vigilance secretary Dr.
YLN ready chuan kumin April ni somni pathum khan pularin liana Sailo laka Thubuai siam sakphalna prosecution sanction hi ati chhuak ani Sarkar lekha atarlan ani danin pularin liana Sailo hian tui changbial tu MLA ani lain khozola tanga ngaizol pannakong pui flexible pavement manga siam tura athune ina mangin na hi first class contractor pikolin lalsang pui mingin abial chungmi piromon pui zadeng khozol din tharveng hne na subcontracting ape a pularin liana Sailo hian he na thona atan hian chengwai somru panga apuk thule apuk nen chengwai zarul angai thu soya Thubuai chuina atanga alandanin kumsang ni som pasari jo ni somhi pasari khan chengwai somhi pathum sing khat le sang ru chu pikolin la sang pui bank account kal tlangin zote art movers ne na pe kani a heba ka hian assembly speaker ani lai kumsang ni somni khan chengwai somruk paruk sing ria le sang khat chu pikolin la sang pui ne na tangin a personal assistant PH Valer article tlangin adonga sumhi trumni kumsang ni somni October ni riata chengwai somnga le kumsang ni somni October ni soma chengwai som paruk sing ria le sang khat pe kani a heba ka hian subcontractor piromon pui zadeng chu alon rul na pungnen chengwai somruk panga petura ati angin piromon pui zadeng hian chengwai somnga pali le sing ni chu pularin liana Sailo hne na ape a heti hian pularin liana Sailo in he na thona atanga sum adon zong zong chu nuai somkwa pasari sing riat le sanga atlingani hemi chungchanga hian ACB chuan Prevention of Corruption Act le IPC section 409 mangin Thubuai aziak luta he thil thlen lai hian Thubuai mo phur tu popularin liana Sailo chu sarkar mi poimo ani awangin alaka Thubuai ziak lu turin ACB chuan sarkar phalna nei angai angin Vigilance Department ta Thubuai siam sak phalna prosecution sanction adila ACB dil na hi Vigilance Department chuan uluk taka azir chian nuwa pularin liana Sailo chu thil diklova ai nam noi ngei ni alana wangin alaka Thubuai zialu phalna hi ati chhuak ani zone thudon danin he Thubuai hi ACB chuan achui zo thokhat to a Vigilance Department in Thubuai siam sak phalna apek to boka wangin pularin liana Sailo chu atul hunaman thei ania heti rual hian courta Anticipatory bail dila wangin anlaman relova he thil thenga hian subcontract piromon pui zadeng khozol din tharveng po in ACB a Thubuai a thelut ve boka Mizoram sarkar in Thubuai zialu phalna apek ta ka wangin Thubuai hi changso ka chuya ni theina na ukil tekal tang malak atum ni thu donani